Ua tā ua o se tasi o poloketi te lea le malo Ausetalia ua whaia mo Samoa. E peo na amata fuafua mai ai i le lua afes futasi, lua afes fulima, amata mai i le maota o le Palemene. O le aso i se sauninga i tia whau, na aloa i ai le aveina e o le ulua i apa o le tawalunga o le maota o le ofisa o le fono a le Palemene o Samoa. Lea ua lata i se fulu lima tausanga, talua na whaia ia ngā luenga tetele i le atunuu. I le lua afe sfutasi, anga i lua afe sulima, o ina na mata i tapenanga o le bloketi renei o tapenanga o le Faipaaga Faaleleia o Palemene o Samoa. Ina ua tala whaamalosi i lalo le tātou whalifono muamua sa iai, talu tātou tūtotasi. Awa mata fo ina mana e nai leisi a tātou whalifono lo whai e pēa tātou whanu i le taimilina. E milina sa tula i loa, e avel tāu sanga mo le malo Ausetalia. Ina ia mai se whasosani e whausia ai loa, le tūlanga le Faaleleia o tātou Maota Fono, ma le Faaleleia o tātou pēnei ai le so. O ina ana matai le tāu sanga na tui nātu, i lau taini whaafonga whetelai ma le whailau tusi o le fono. E whionga ia whepulea i Ropati Atila. Tui nātu le tāu sanga ia Dr. Stevens, Henryham, o ia luna sa mapasa ai komsina o Ausetalia le taimile nei. Ma da mata i loa na whaatela noa le poloketi le nei. A mai tau a lalata su lima tau sanga. Talu na whau whamoe moe le nei. Ma na malanga aloa ia mai ai le kova na sili o Ausetalia. Whaila na launga i te tonu le maota. A mata ai le ofo le nei Ausetalia. E whai le whalefono fau leo tātou vai e iai. Whai ma le ofisa le nei. O se tasi leo ala o le malanga mai o le tamaitai minsta o le vai fafo Ausetalia, ia Penny Wong malana au malanga, e le ngata o le sainia o nisi o manienga i le vau Samoa ma Ausetalia, ai o le sanga wha mautu o lea whainga paanga, e ala i le wha mautino a mai lo tātou atunuu, e leo se ese Ausetalia mai la naufo, e langulangu sua i le Faaleleia o le Palemene o Samoa. Sau no alta mai tai minsta o lo Faipaaga Samoa ma Ausetalia i le ngaluenga o lo whaia nei, ai sili ona mausali le whainga paanga lea i tū tāua o le whaatemu kalasi o atunu e lua o tātou tautanunga ai mai se whaaro alongia o le anganuu matanga talau tele o ia so tanga mausali o loo mamanuina e le whatalitanuai. O iulai o le tausanga nei, leo le afoa i mai ei fo i Ausetalia le 15 miliona tāla Ausetalia, tusama le 20 miliona tāla Samoa, a wapolo ke tia pui pui ai tangata mai sui ngaonga o le tau, e peo i tūtau whaatoanga ma le sitia o le swasami. E le ngata i lea o le maro si anga whaafowina lea wātou whaina ni polo ke ti se tolu, a wā le sitia o le elitise i apoli matai, o le toi sui ina o mōli e alu le maro si anga mai le la, e silia i le lua se lau mo le taulanga i apia. Sau no wong, o le tā ua o whainga mālo ma le whaatem kalasi mautu, e atangia mai le fausia ina o tūla fono, whaapea le sāba le valia o pūlenga le tūla fono, ai mai se, o le whaonga ina le rei o tupe. O lana saunoanga, o lona tautanunga e ala mai le auta singa o tangata uma, e maua ima whaatu mawina ai lo tātou while mū. E ala mai le auta singa le manuia, o le auta singa foilea, na te puipuia le pule, ma le ai atataua o tātou atunuu, e tali atua i mana onga o tātou tangata soifua, ma a whai tātou te whaisao i le fausia ina, o maota whapenei, wa tātou whaisao atu i le saorotonga o asa uma, o lo o ia tau mawhai e whaamatala ina mai, leo winga o le whaatema kalasi. Lelo mai ava mai na vai, Radio Samoa.